Desne bre ljudi, gledajte, Sršti Gaming TV sama je već. Sad ću pokazati moj server, kao što vidite, on sada ne radi, znači, ja sam isključio, idem, samo da ga uključim. Ja sam, ovdje ne možete ubaciti pluginove, ovo sam napisao zato što ne radim, sad ću ga delete, ne radim, znači bez pluginova, bez ništa, nećete imati čak ni to, to sam ja Minecraft sliku ubacio sve to, evo ga servers. I sada pokrenem. Samo malo da se čekamo. A ja idem obustavi. Idem u muzike zvuk. I sada old. Znači ne može. Evo ga, pokrenuo se. Dodaj. Samo idemo da uključimo Hamachi. Znači Hamachi server. Kao što vidite. A ima i drugačiji pogrešni. Ako mi radi. Evo ga. Znači dobrodošli na Minecraft. Sad će da se uključim. I sad će mi na konzoli pisat. Evo kao sam ja ušao i piše mi na konzoli. Join the game. I sad gdje sam se izgubio. A da, Hamachi server. Samo idem da se, na primjer. Izvinite zbog ovog moram sad i da isključim i vreme. Idemo dalje. Ovdje vidite. Sad ću pokazati da napravite portal, pošto me jako mrzi sad ubacujem Minecraft server da mora pluginovi i sve to, nego ovako polako. U meni neće ništa. Ubagao mi, izvinite. Ubagao mi server. Evo ga. Ali samo neki mali delić se čita. Evo sve. Ja idem mnogo daleko prema serveri. Evo sad ću vam pokazati kako to da napravite od portalu. Ali onako preko Hamachi portalu. Ostavit ću link ako želite da skinete ovo preko Hamachi. Evo, samo da se očita, ajde požuri, gledalci gledaju. Evo ga, neki bug se desi. Sad ću ovo da otkranim. Znači ja ću to na brzinu da otkranim. Ili ovdje negdje blizu. Evo ovdje. Ja se ne trudim baš da mi ispadne. Ja s drugom igram ponekad me on call, ponekad ja njega. Znači ne možete na ovoj. Predlažem vam više Bukkit da ubacite server. Najbolje je Bukkit, zato što možete da ubacite pluginove. Ima još jedan sajt gdje se morate registrujete, ali problem je zato što ne možete da isto možete ubacivati pluginove, a ponekad account neće da proradi. I šta nas ne izbrka? Craft Bukkit lakše je. Meni se jedino, probao sam Craft Bukkit, meni se nešto ne sviđa zato što meni malo baga. Ne baga, nego neće mi se očitati. Evo, baga mi zato što sam odmah ušao i snimam epizodu, pa zato mi meni baga. I evo, samo stavite ovako. Znači, ja neću se mnogo truditi da mi ispadne lepo. I sad ćemo zaviti dijamantski blok u sredini. Negdje ovdje će mi biti. 2 bloka tamo, 2 bloka tamo, 2 bloka tamo. I šta sad radimo? Stanemo ovako. Ja mislim da vama će trebati X-ray. Da, izvinite časkom ću da prekinem snimak. I evo nas opet, samo sam teo da uključim X-ray mi treba, sada samo stanete, skinite bolje X-ray, predlažem vam. Samo da pročitam poruku. Ok. Tako se sad
kucate linija 977 65 i na kraj 5153 i ja ću to ne mogu sada tražim spawn, a to ću ovako i sad ću prekinuti snimanje dok dođem do tamo. I kao što vidite, evo nas, sad ću vam brzo pokazati, pošto ja 8 minuta snimam epizodu, evo brzo. Ovo, Ender test nije bitno da ću stavim ovako. Samo da zapamtimo, onda pišemo 977. I sad kliknemo na komandni blok, pa pišemo ono što smo zapamtili. 977. Sad ću pritisnuti gotovo, da ga save-ujem. Eto. 977. Neka zapamtio sam. Gotovo. A ne. CP. I sada majmunče P. 977 63 i na kraju ide 153 CP. A inako ne mogu sad tako kucate, znači i teleportuje vas tamo gdje ste zapisali. I to je to ljudi za ovu epizodu, vidimo se sljedećoj.